Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je danas u razgovoru sa predstavnicima studenata da studentska poliklinika ostaje i demantovao navode da se sprema opšta optimizacija zdravstvenog sistema i smanjenje broja zdravstvenih ustanova u Srbiji. Neobična situacija dogodila se ispred Ministarstva zdravlja, gde su razmenili oprečna mišljenja ministar Lončar i predstavnici studenata koji su došli da mu predaju peticiju sa 35.000 potpisa protiv ukidanja studentske poliklinike. Lončar je rekao da Svetska banka učestvuje u reorganizaciji zdravstva, da je ona angažovala stručnjake koji su, po njegovim rečima, precrtali plan Hrvatske koji vlast u Srbiji nije prihvatila. A po pitanju poliklinike, Lončar kaže da je razgovarao sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem. Ja sam jednom ili dva puta razgovarao sa Ružićem, pošto je u njegovom resoru, i rekao da kaže svim ljudima u studentskoj poliklinici da to neće biti tema, da se ništa neće menjati, da ostaje sve kako je bilo. Predstavnik organizacije Kreni promeni, Nikola Arsenić, objasnio je da su došli da predaju peticiju protiv ukidanja studentske poliklinike i rekao da ih niko nije obavestio da se ona neće gasiti. On je dodao i da generalno položaj studenata nije dobar, nakon čega je usledila debata studenata i ministra. Ono što vidimo jeste da su studenti poniženi u Srbiji, ono što vidimo je da studenti svakodnevno teraju iz Srbije, ono što vidimo jeste da je položaj studenta u Srbiji ugnjetavan svakodnevno. Studenti nisu onaj društveni sloj koji će bude prebijan po ulicama Beograda, koji će da bude nazvan rušilačkom ruljom. 50.000 studenta godišnje napusti ovu zemlju, studenti su proterani odatle. Ovo više ne liči na zemlju, nego liči na biletarnicu. Ovde se prodaju putne i članske karte. Ko ne odabere člansku kartu, može da odabere putnu kartu i da se ne vrati. Vi hoćete vjerojatno se bavite politikom i držite neke političke govore. Sve ono što ste vi rekli, nikakvih činjenica nema niti osnova. Niti iko proteruje studente. Navedite primer ko je koga proterao. Navedite primer ko je koga oterao. Navedite primer ko je koga tukao. Znači, apsolutne neistine... Milan Bujić je student koji je pretučen u Novom Sadu. Apsolutne neistine... Igor Šćapić je student koji je pretučen i uhapšen. Znate šta, ako sve to... Vuk Korović, student koji je uhapšen i proglašen za izdanje. A šta je radio, pa je to uradio? A šta je radio? Držao slobodno transparent i šetao miran transparent. To je student koji je nagrađivan. Ma da, sigurno ljudi nemaju šta da rade, pa idu jure studente. U izjavi za Glas Amerike, Nikola Arsenić je rekao da je jedino pozitivno u celoj priči to da se studentska poliklinika neće gasiti, ali je sa druge strane dodao da ostaje pri svim tvrdnjama o lošem položaju studenata. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.